እንደመዳፍ አይቆጠርም ማልጀረኒ መማሩ ያሪ ሶዳ ምን ብላ ታለቅሳለች አሁን አንዷ አማሪን ቤከና ስሪት ውጭት ይሰጥ አዳባ ቀብዲ ወላ አዳባ ቀብዲ ጅረኝ ሲጉቱ ብራላት አኔርገን ቢየዱፌ ዋሊንተ እስላስሪት ካይሮት ናቦስ ጫላ ናቦስ ግን ደግሞ አልፈልግም ፕራይቬት ማንንም ሰው እንዲረዳኝ አልፈልግም የሰው እርዳታ አልፈልግም በቃ ምክንያቱም ሰው ረድቶክ ይረግጣል ረጂ መሆን ይሻላል ለመገርጋሩ ወይ ገርጋራ ሙር ጋዝ ይችላል ግን ደግነቱ ወንድም አለኝ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ከፈረንጅ ጋር ማለት ነው ያነውን ይቀበላል ሸፈነ ኢትዮጵያ ከመጣው ወላሂ ቁፍተንዬ ቁጣልቱ ወዳቸው አይደለም ሰው ግን ይጠግባል ለምንድን ነው ባለው ነገር ኮርቶ አይኖርም ወላሂ ዋንቀቡን ኮሬ ጅራችሁ እንደደው ሰው በቃው እኔ ካይሮቲ ጎኒን ብዩቦ ብዙ ነገር አለ ወኢሪያን ኮሄሩም ተበከ ቀብቴ ጅርቲ አዳባን ኮንጅረኑ ብሪን ቀቡ አከነማት ዲቃላ ደሌን ቀቡ ወለድ ባስንኝና ዲቃላን ቀቡ ቦይፍሬንዲን ቀቡ አከንዴሜ ቦይፍሬንዲ ከየቲም ቦኝ ቦይፍሬንዲን ቀቡ ዋሁን ደለብዱ ዮን ቲክቶክ ዱፌ ነመፈከሱ ማለ ነሚ ጊፍቲ ዋና ማንከኑ ነመነበቁቱ ከራዴማቱ ዴበኑና ከኑ ዋሚ ነመ ጊፍቲ ናከኑን ቀቡ አነመን አንከን ፋሚሊ ጀዴ ፋሚሊ ትፋርሳ ኦላን ለምን የሰው ይበልጣል ከገንዘብ ጀዴ ስለዚህ በጣም ብዙ ነገር አጥቼ ነበር ካይሮ ላይ ሳለቅስ የነበረው ኢትዮጵያ ገሌ ቀልስራ እንደለገዱ ከሊናኒ ኡመተ ሰገጤ ዱባ አስረቲ ጉቴ ዴሜ መቃነ ማኛ ታንሲ ጎዴ ሲረገጣ ወላ አደርገብ ይየዱፌ በጣም ብዙ ፈተና በህይወቴ ውስጥ አይቻለሁ ግን አልናገርም እዚህ ላይ ወጥቼ ሲፊ ምትሽልያክ ያከሳሪኒ ሞን ዘናጭ ነኝ ዘንጬ ነው የምኖረው ምክንያቱም ወንያቲና አጎቱ ተከለኝ እንጂ ምንም አታደርጉልኝ እኔ ማንንም አልወድም ራሴን እንጂ ወላሂ ዱጋል ስለጅራኒ ከንቀቡ ከኔ ሲረገጣ ይወፈደ ሲኖዳ ይወበርባደ ሲከነ ሲኖዳ ለምን ትሰጡኛላችሁ ለምን ታቆርፉኛላችሁ ያ እንደዛ ነው አነምን አቆረፈ ይድሩ ግን ደግሞ በቃ ሰው ይሰጥ ከመስጠት መቀበል ይሻላል ሀርካፉቹ ወያ ከኑ ወያ ሀርካፉቹ ለነመራ ከኑ ወያ አነማ ይጆለን ካይሮ መነክ ይሪዱ ፈኒ እንዱፋድ ማሊ ዲያስፖራን እንጅሩ ነሚዱ ፈነላሉ እንጅሩ አገርተኒሚ በዚህ ችግር እዩ ማንንም ዞር አይልም አንዳቸው ዝር አይሉም ቤቴ ለምን በቃ ያለው የለም ያለው አይመጣም እኔ ቤት ከንቀቡሉ ገሩ ቦሪ ነገር ይሰል ስለገሬ ገሩ ወልብረድ አቀዲ ገሩ ሰዓሰዲ ሰዓ ፍርሳ ሸወል ብረታ አዲገስቲራ እኔ ጋር ግን ማንንም አይመጣም ድሮ ቢሆን አለቅሳለሁ ካይሮቱ ተይንም ቦአ ቀደሚን ራፈጋተ ይሬ ለምን ኢትዮጵያን ቢየረኮን ሰይና ወረነ ራፈጋተ ኢትዮጵያቲ ቀስራኒ ደለገማ ማነና ማሰራተኙ ማገልቴን ደለግዳ ቢያንስ ጅመክ የሰደሚና ደርጊዮን ጀሬ ሰራተኛ ማነና ማ አዲስ አበባ ደሜን እንደለጋ አለቀ ጉዳዩ ምንድነው ሌላ ነገር ምንድነው ምንም ነገር የለም ፊፊኔ ደቀኖ ከዴ ደለጋ ይሆነ ፈዴ እንደለግ ነው ስራ አይደል ምን ችግር አለው ሰራለው ኢትዮጵያ ገሉን ረኮኬ ሰዋን አከነ ሚረኮኬ ሰገሉን ላልተን ይሆነ የሚቸገር ሚራ የሚጠማ ኖ በሰው ሀገር ነው እሱ ሲገሌ ወላሂ ዱጋን ሲንጀዳል ያ ነሚ ጊዜ ኢትዮጵያ ገሉ ረኮቲ ዋን ገሉ ሴተሪ ነመራ ፈጋተኑ በጣም በራሳችሁ ጭቅላት ግን እዘሩሽ ወላሂ እኔ አይዶን ኬር ምንም አይመስለኝም ላይቪ ኮደም በናሻን እንጀዳ አወራለሁ ወጣለሁ በቃ ከዛ ውጪ ደግሞ ኒቨር ጊቭ አፕ ማንንም ምን ያለለማመጥ በህይወቴ ውስጥ ነመብራምቲ ማሙሼን አለውያና ደስ በአናቱ ይተከላል ሲፈልግ በአናቱ እንደዚህ ካራቴ ይሰራል ወላሂ ዱጋስ ነኝ እኔ በጣም ህይወት
ከግድግዳ ጋር መታ ነው ካይሮ ላይ ያስተማረችኝ። አሁንም እዚህ መጥቼም ተምሬያለሁ። ወላሂ አሰትስ ቢየትስ ገሌ አርጌራ ዩቲዩብ ይየራትን ስኒ ይማል ዋኒን አስገሌ ተኤ ዋኒን ደበርሲ እዚህ ነፃ ስንት ጊዜ ተገላገለ ነው ይባላል። እንደዛ ነው ወላሂ አመኑ እንዴ አቶ ማሊፍ ኤበሉ ስራ ፈጋቴ ምን አገባችሁ የምትጠይቁኝ? ነንጋፈቲና መብቲ ምቲ ነሚ ቢዚታ የሆነ ነገር ይሆናል። እኔ ውለታ ቢስ አይደለሁኝም። ስነገሬ ኢትዮጵያ ገሉ አከዱአት ይላል ነበር አከዋን ኤሰሳ ጦርነቲ ደሙ ጦርነቲ ቱ ዳቦን ጎጋን ጅራበር ግርማን ወላሂ እዚህ ቲክታክ ላይ ወላሂ ዋሄዱ አርግኔ በር ዋሄዱ ውሸታም ህዝብ ውሸታሚ ህዝቢ ውሸታም ሜሪ አትለን ድሩማ ነብረን ኖፍቱ ሲገለ ነሚ ኤቤሉማ ስራ ፈጋቴ ኦቦሌየን ኬማ ስራ መብታቸው ነው። ማንም ሰው ማሙሼ መብቱ ነው። ማንም ሰው እኔም ግዴታ የለበትም እኔን የመርዳት የአባቱ ልጅ ወይ እናታቸው ልጅ አይደለሁኝም። እኔ ስለገለ ካኒሞ ወልጮፍታኒ ጅርቱና እንጀራ ወላሂ ላዚም እኔ እኮ ረከደባ ጅሬኛ ከያን ኦፈሞ ነመናኖ ደለኮፍተሪን አሂምቱ ነው ማለኸየን ኦፍ ደለኮፍተሪን አሂምቱ ወላሂ አመተኮ ከሌሳ ወላሂ ኦቦላን ኬሲን ኦደኒ ለምን ዮናን ኦደኒስ ምርገጀራት ያመተኮ ወሰለ ጅርቲ ወላሂ አሁን ከሷም ማስበልጠው በዚህ ምድር ላይ ማንንም ሰው ከሷ ጋር አላወዳደርም። እኔ ስትፈልግ መንገዷን መያዝ ትችላለች። ምን አገባኝ? ሙምኪን ህይወቷን ቢዚ አርጓት ነው። ሙምኪን ትሬኒሲ ቢዚ ተጎዴታ ሙምኪን በቃ የሆነ አጋጣሚ ነው። አልፈለገችኝም ይሆናል። ጠልታኝ ሊሆን ይችላል። ምርገስ ትምት ይቆል አልተመቻዋትም። በቃ ብዙ አመት አብራኝ ኖረች። ከዚህ በኋላ ደግሞ እኔ ማየት አልፈለገችም። ግን አልብሌኔ ወላሂ አርሴ ወርነ ሞኒ ተቆጣቆ ዱፋሪ ጊዜ ነጋፈታ ነው ይገርመኛል። እኔ ያኒ ዱጋ ከሰኒ ዋሄዱ ጅራ ግን ደግሞ ሰውን ነመጀቹዳ ስነገሌ ምርገሳን ኦርኪና አነስ ዱፍተኒ ነንጋ ይውላችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች ነንጋፈቲና ስንት ይንጅራን እቲያም ማኑ አስነካለው ካላችሁ እኔ ከራሴ ጋር ራሱ ማኑ አልነካውኝም። ዋንተ ከከሲ ነጋፈተሩ ሲንበርባዱ ቲክቶክ ማለት ቲክቶክ የቹን ሲዱ ዌልካም እንደነሽ ቲክቶክ የቹን እንትን ይዳ ምንድነው በቃ ዲያስፖራን ቀበሜጅ ነው። ዲያስፖራ ዳን እኔ ደግሞ በዲያስፖራ አልጀመርኩም። ቲክቶክ ቆባክ የጊዜን ቲክቶክ ዱፉ ቆባክ የነገለ ማላንጀቲ ኦፖሌቲን ኮኮኖ አስጀለ ጅርቲ ዩዘሪ ፈቱ የቲ ጋፈን ዱራ ቲክቶክ ዱፌ ረከዴ ሃቲ ኮ ዱቴ ዋኒ ዋቲን ቢተዱ ደቤ ረከዴ ደሞ ኢሲ አርከዴ ስልኪን ቀቡ ኢሲ ነብረ ዱፍቴ ወልበሬ ስሪገሌ አኒን ጀቴ አኒ ዋሜ ቀሲ ጎዴ አኒ ናጎቴ ጀቴ ስኒገሌ ናጎቴ ቴ ዮናን በዲ ስትበልሴ ጨልስቴን እንላልን ጀቴ ኦፍራ ነበርሲስቲ ሩቅተውና እኔ ከቤተሰቦች ውስጥ ልንገራችሁ ስኒገሌ እኔ ምን አገባኝ? እኔ ቲክቶክ የምጠቀመው ድሮም ብቻዬን ነው፣ አሁንም ብቻዬን ነው። ስኒገሌ ኒርኪቱሚ አመና ሚተቋቱ ዱፌ አመሎላንክ የዱሪያቱ ዱፌ ገስቲን ኩን እንጨናነቀማ መንኩን እንጨናነቀማ አቶ አማ ፋሚሊ ጀቹ ዲሲራኒ ፋሚሊ ጀዴ ነመው እንደ ኦፈራ ወንን ጀዶ ስዲገሌ ነሙኒን አንቤኩ ተካዮ ዱፌ ገስቲ ገሌ ሀረረረረረረረ ጀዴ ምን ነሚውድዱ ሲሉ ኢትዮጵያ ጊዜ ነሚገሉ ኒረከተ ነሚሴተን ኢትዮጵያን ወላሂ ረከቱ ወረበል ከአባ ወላሂ ወልእኔ እናንተ ፊት ለፊት ወጥቼ ያለቀስኩት ነሽ ነው። አማ ጊዜ ቁጭ ብዬ ወደ ኋላ ስመል ተመልሼ ሳይ እንደ እግር ሳት ያንገበግበኛል። እናንተ ፊት ቁጭ ብዬ ያለቀስኩት ያነባውት እንባዬ እኮ ያ እንባ እኮ ቀልድ አይደለም።
ni gurguramu eegale bar ni gurgurama bar imimmaan sila gurgurannee jiraadhe oo sinigale wallahi እውነቴን ነው ብላችሁ ሰው አማ ሀብታም ልንገራችሁ እኔ አሁን ሀብታም ወንድ ልጅ ማግባት አልፈልግም ወላሂ ሜሪ ኮዲ ሰቲ ዋይዱን አርጌ በር ሀብታም ባል ሚያት ገስቲ ደሚ ገስቲ ነማ በር ዮጭርጀር ጭር ነሚሱን ገተሜ ነሚሱን በቃ ፋሚሊን ብረንጅሩ ዲያስፖራን ብረንጅሩ ኩማታ ኮሸቀለችው ዳፍ ገስቲ ረት አንድ ሺ ምን አላት ምንም የላትም ወላሂ እኔ ሜሪ ሲገሌ ነሚ ጋፋ ወኒ ረታኡ ላል አማ ኦፍረቲ ፈከኛ ሲከን አማ ጅሬኛ ኢየሱስ ማዳን ጉደደ ጊዜን ኢየሱስ ማዳን ጉደደ አስ ዌልካም ኢየሱስ ማዳን ጉደደ ጃርሰ ኢየሱስ ሄሮ ደሲላ አኩማና ጉደደ ሰነት ኢልሞን ኮ ጉደቲ ከናፊ ዳበደ ያፊ ሲገሌ ተከጀ አሁንም ደግሞ yoqabatti male amma hiriyan kesi jallatti sin jallatti wala hiriya gemiti onboletin kesi jallatti yoqabat akasuma tiktokinis yo diaspora ninjire gasti ke namisen ndo akasuma ba ganzab balut diaspora noif mallaka bar or diaspora noif mallaka on jirenya kenya jirani wa me kanu godani gifti sari no kenani jirani sa nu gargaarani jirani nu cira dhaabbatanii jirani nu bareechanii jirani morma keenya ol qabanii jirani diasporaan akkasi way abit እኔ የሚታየኝ እኮ ፋሚሊ እኮ ጊዜ jiranu ፋሚሊ ነምነ ቤኩ ጊዜ ገስቲ ረታው ጊዜ ሎላን ከየዱሪ ዱፉ ቦታ ገልጭቱን ቀብዱ ፈቱኮ ፈቱ ምስኪን የወርና በቀንስ ገስቲ ገለኔ ወርም ታነ በቀኑ ሰው ካላችሁ ማንንም ይወዳችኋል ሰው ከሌላችሁ ማንንም አይወዳችሁ ፈጣሪ ካለ ግን ሰው ሁሉ ተጠራርጎ ገደል ይግባ እኔ ፈርቲያ ሙጃይር ነኝ አልኳችሁ ተጠራርጋችሁ ገደል ግቡ ላል ነሚ ነመመሌ ነመጃለችሁ እንደነኝ ነምብሪ መሌ ነመጃለችሁ እንደነኝ ገደል ግቡ አናቱ ክሌስን ሴንሲስ ረቢኒሞ ቀበናን እሰዩኝ ንጋም እስከ ዛሬ ረቢ አቱን ቀበዴ በከሜ ቀንጋ አማ ኢልማና ማከለላል አንደም ጆሌን ወንቤኩ ይሁን ይላላ ጆሌ ጌሚ ተበተረፋ ጋፈሽ ቆሊን በሉ ነመኛችሁ ፍቃን ሱቅ ጀራቲ ሸቀጥ ጀራቲ ጋ ነመኛችሁ ፍቃን ዳፈብ እንትን ይሸቀለኔ ወረጌ መራ ከለላል ያነጫነጫችኋል ነሻጠ ወይ እንቀበል ጊዜ ሰነማ ሽቀላ የለም ብር የለም እውነት ነው አከሲ ኢልሚና ማይቹን ጆነ ገንዘብ ሲያጣ የሆነ ነገር ያደርገዋል አከወይታ ወላሂ አዚም እንደ የሆነ ነገር ያደርገዋል በቃ እንደ የሆነ ስትጅጅራ ያፈብር ይቀበል ወከንጃለ ዱምበር ወርመግ የመራ ገለብረ ደማ ሳቃቸው ራሱ የተለየ ነው እስቲ ጊዜ ሽቁሊም በዱፊ ለመጥ ይጠሩ በረዳራው ጊዜ ሽቁሊም ጊዜ ሽቁሊ ለዛው ልጅ እኮ ናቸው እኔ አልፈርድባቸው እውነታቸውን ያስቀይራል ገንዘብ እኔ ገንዘብ ሳጣ ምንም አይመስለኝም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ስለለመርኩት ነው መሰለኝ ሪያን ኮተኮ ማልና እንጀቴ ፈቶሳና እንጀቴ እንጀናል ለምንድን ነው ግን ማሊፋቲ ይሮንደ ቀባቴ ሲሆን ቀባኔስ ቶኩማና እንጀቴ ልቦ እንጀዴ ማለቅ እንደ የሜዱፋ በር እንጀዴ ገመቹን ኮ ማለቀረት አንቀቡ እንጀዴ ወላሂ ገመቹን ኮ ማለቀረት አንቀቡ ቱጃሪ ዓለም الدنيا አብይ አህመዱ ከስኪሳሩ ንደዳ ንኪሳር ጄኬዲኮ ሚስቱ አለሽ يعني ብዙ መጮህ አልችልም ልቤን ያመኛል ወላሂ
አሁን ቦደር ስኒ ድፉ ወይ ወመጥቆ እንትን ያ ሐሰይ ኩርሲና ኤጋራ ወይኔ ربي بكافي بوفاميلا دوركتي اجري مالي في نانجلا تكتكنا وريسا سنفيما الله ግን እንደ ሰው አይደለም እናንተ الله ግን እንደ ሰው አይደለም እናንተ والله ورب الكعبة ويه والله እኔ አማ እርገን ኢትዮጵያ في በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ ግን የሆነ ነገር ይገርመኛል አይ ማለከ ነገረሙ ቤቱ አማ እሲን ኩን ሙጫ አዳዳ ከማዘር ጋር ማለት ነው የአክስት ልጆች ምናምን ናቸው እና አቶ ኢሲን እንጅራኒ ኦሮሞቲን ገባን ቱሬኔን ለሰሙክ ያክርት ቆለፋቱ ወላይ ቤካፍ ቦፋሚል ኦርከቴ አወራለሁ ዛሬ በጣም ማውራት ፈልጋለሁ ወረፍተኒ ዶክተር ይዋነ ጋፈተኑ ዴቢስኒ ዴቢሳ እሺ ዴቢስኒ ዴቢሳ ነመከለሙ አይኔ ነው ሰው ነው ኤኙ ሲገላቸው ጄኬዲ ኮሲገል ጄኬዲ ቻው በቃ ሰላም አለይኩም ወርቂ sentane injira mukakatti jedhame waa manasa maal indedamne waraana barati nama nagaati miti waraanni mana namaa seene qaamni waraana san barbaadus gaafa dhufe gartee mana inni seene san maatii san miidha indeemtanii bosonuma keessan keessa nyaata silaa garte isinii fidanii akkanattu gaarattu maal gootanii mana namaa seentanii mana namaa teettan jechuun amma akkas bidibetta akkamma yaadamu kana osoo hin taane waan hundumtuu amma fakkeenya sa'aatii uummata Oromoo keessa jiraatu uummata Oromoo keessa taa'ee wanta isarraa barbaachisu uummata Oromoo irraa fayyadama siigalee waraanni bilisummaa Oromoo qawwee malee waan qabuun qabu siigalee miindaan kaffalamu wayiin immoo namoota wayiitu kaffalamaafii jira siin fakkaatin sawa kanaafuu waan inni argatu waan inni fayyadamu uummata Oromoo irraa malee ufisa baajeta mataasaa qabaatee wayiin immoo ufisa wanta godhatu qabu lolee lolchiise mootummaarraa waan hiikkatee funa mootummaarraa waan hiikkatee haga dhabe immoo uummata Oromootu gargaaree jiraachisaa siin jira. Okay. Isin gargaarsa bakka biraa irraan qabdanii ka wanni malee uummata irraa ka argattanii fi ka agartee mootummaarraa. Ayyee gargaarsi jedhamu jaarmiyoo biyya garaagaraa keessa taa'ee jaarsa jaarmiyaa baa'oo jedhee kan ijaaramee deeggarsa godhuu fi injira kara dhaaba. Eshi. Kana malee bakka biraatiin argattan. Kana caalaa immoo deeggarsi uummata Oromoo jechuun egaa deeggarsi garaagaraa kan ta'u immoo uummata isaa keessa kan deemee jiraatu caalaa wanti ta'u hin jiru sii galee. Uummata isaa keessa deemee jiraate wanta sirraa barbaachise. Ati amma akka dubbattetti waan hawaasa irraa argannuu fi waan mootummaa boojinee irraa hiikkannu malee gargaarsa biraa hin qabnu jette. Okay. Namni hawaalan irraa buusun hoo eessa dhaqa mallayni namarraa 500 600 ka fuudhamu sun gara bira goramoo galii keessan ta'a. Qaamni dhaaba sana jala jiru yookaan immoo qaamni abaaboo kan ta'e 500 600 namarraa fuusii galee maqaa waraana bilisummaa Oromootii warra daldalu malee kan waraana bilisummaa Oromoo ta'e yoomiyyuu ta'e birrii dhaaba jala jiraatee waan tokko hin fuudhu sii galee. Kanaaf iyyuu kan dhaaba jala hin jirre immoo maqaa sanaatiin dantaa mataasaa jiraachuu immoo kennaa mataasaa
fayyadamuuf jee jiraata malee maqaa sanaatiin qaamni dhaabaa abbaa waboo kan ta'e yoomiyyuu ta'e 5,200 warraan fuudhu sii galee. Hayyaa amma kennaa wajjin haasaa kennaa baqa dhufte. Akkamiin rakkoon qabu isin lachuu nu sobaa nuti sobamna rakkoon qabnu nuti hawaasni waa takkan beeyu. Baga jiraatte. Baga jiraannu wajjin. Wal baraamee wal beeytanii. Alaamoo saaf kennite reeda baree. Ay wal dubbisaa jedhe wal baradhaa maqaa keessanillee walitti madhaati bakka jirtanillee iddoo dhaloota keessanillee. Sila maqaa irraa garuu jirta itti dhiibaa Oromoo jedha bar. Shiftaan gartu. Itti dhiibaa Dhaggeeffadhu Oromoo taate wayin immoo afaan Oromoo wayin immoo nagaa Oromoon safuu fi duudhaa qabaa. Duudhaa fi safuu isaa eeggattee haasaa sii galee har'a barreen qabu ilmi aadaa fi abbaa wayin immoo gudeeda Oromoo irraa alate sin arrabsu sii galee saba kanaafuu ati nagaadha miti. Nagaadha. Baga nagaa taate. Atis baga nagaa taate. Maqaan kootti dhiibaa. Maalitti dhiibda booda? Sinuma faatti gaafa wal agarree walitti dhiibna. Eessatti wal agarra sondee sin dhabnee barbaada. Sondee sin dhabneeti maa inni guyyaa wal argaa oolle miti maan. Dhugaa rabbii isin agarree hin beeknu. Eessa jirta ammati qoy? Eessa jirta? Kutaalee Oromiyaa keessaa eessa jirta? Ani Amara keessa jira. Baardar. Ayyee gaafa tokko si gaafadha eeyyamamaa otoo nan arrabsi wayin immoo ani sin arrabsu waa barbaadillee jee nan arrabsi. Nama safuu fi duudhaa Oromoo eeggatee guddate wayin immoo nama guddina Oromoo irraa dhalate waan ta'eef sirreen arrabsu otoo nan arrabsiitiin gaafa tokko si gaafadha. Ayyee Oromooni Amaara keessaa lafee moo lafa qaba? Maal jechuudha naannoon Amaaraa bara Itoophiyaadhaa bara maal taate wayi? Waa'ee Itoophiyaa miti amma waan si gaafachaa jiru waa'ee Amaara irraa si gaafachaa jira. Oromooni lafee moo lafee qaba Itoophiyaa keessa Amaara keessaati? Akkamitti akkasii na gaafattanii nuti Oromoo bichaadhaaf hin dhaabbannu? Gaaffii kana qofa naa deebisi. Lafee moo lafa qaba? Wayin lafa qaba jee wayin immoo qomoo qaba jee achi keessaati. Ati waa beekuu qabdaa bara gaaffii kana na gaafachuudhaaf wayi. Waan tokko beekeen si gaafadheen obboleessi kiyyaadha. Oromoo bichaadhaaf miti barka. Dhaggeeffadhu utoo naannoo Oromiyaa keessa jiraatte wayin immoo uummata Oromoo keessa deemte wayin immoo naannoo Oromiyaa eegaa jirta ta'e lafa qabdaa lafee qabdaa siin jenna achi keessa lafa moo lafee qabda isheen daangaa ishee keessa jiraatte wayin immoo biyya ishee keessa jiraatte uummata Oromoo lolaa jirti. Isa daangaa Oromiyaa irra dhaabbatte wayin immoo daangaa keerra dhaabbattee uummata faannoo wayin uummata Amaaraa sana ufee daangaa Oromiyaa sarbu sana maallollee daangaa Oromiyaa irra dhaabbatte amma achi keessa teessee wayin bakka sii xumura. Walumaa galatti gaaffii inni dursaa magaalaa faannoo wayin magaalaa Amaaraa keessa lafee moo lafa qabda achi keessa wareegama eenyuuf kaffaltaa isa kan si gaafadha. Amma faannoo moo faandiyyaa jedhama akkam akkatti rabbashutti jira beekti. Kunis dammoo dhokataatuma yeroo tokko waa rabbashanii. Kanaaf dirqiidha waan ta'eef ni deemta beekti. Akkam maleettu kanatti Oromoo bichaadhaaf dhaabbachuu osoo hin taane waraanni mootummaa Itoophiyaa guutuudhaaf wareegama inni of kennee dhaabbata wantati beekuu qabdu. Mee takka jarranaa kenni muse. Eenyu ati? Ilma jaarsaa? Kodhu ayyaa. Akkasittuu baay'ee. Maal amma ati kennaa irraan gaaffii qaban amma kennaani. Atamma achi faannoo loluudhatta manatti inni Oromiyaa keessaas deebi'eesi jalaa uummata jeefita. Maal gochaa loluudhatta achitti? Asii Oromiyaatti situ Oromiyaatti situ? Maa inni ani jalqaba of nu ibsine? Aan uummata waraana miti. Waraana kamiyyuu miti.
Ayya dhiisi hin deebisaafi. La amma nuti waraana lamaa waliif finne malee hawaasa akka hawaasatti yeroo gaafii fuudhuu barbaanne isin galchina. Gammee baga dhufte. Baganagaan nu eegdanii yoo yaa jenne ilmaan Oromoo kan jalaa kan keessaa nagaa bultanii. Nagaa galata Rabbi akkam. Jirra akkam. Muzammee jirtaa? Jira galata Rabbi. Nagaami. Jirra galata isaa. Eessatti fagaattee deebite immoo? Namoota xiqqoo hojiif biizii ta'e. Akkasii? Yaa. Ni taati baganagaan deebite. Mee itti fufaa isiniin dhaggeeffadha warri wal jalqabdan kun. irra naa deebi waan naa deebiste amma waan si gaafadde uummata Itoophiyaa si gaafadde osoo hin taane uummata sanarraa lafa moo lafee qabda walumaa galatti wayiin lafa wayiin lafee ta'e wayiin dhiigan qabachi keessaa ta'ee gaaffii kana qofaa naa deebiste. Waraanni keessan ajaja qabamuu hin qabu. Dammi kennaa viidiyoo bilaamee al takka. Laal sii baa rakkoon qabu saniifan intiniin jedhini sii baa sii galee. Ayyee baay'aati takka. Sii baa Okay, sillachuu baya kennaa qofaa miti kun illee haa ba'u. Aannan sii baa amma tiktookiin narratti gubateera dhugaa dubbachuuf kunoo gammeen kun illee na beeka. Kanaaf tiktookiin narratti gubatee foloo konan baasu malee amma sii ba'ee wajjin haasa'udha sii galee. Okay, gammee inni waraana. Waraana inni waraana tiktok irratti gubaniiru malee hin baa rakkoon qabu inni. Kennaan garuu waraana akka hin taanetti perfectly haasamaa ture haa mul'atu inni rakkoon qabu. Koi ani nan mul'adhanis kootas fayyadis bahiitii waliin baanaa naafati. Gammee kootu mul'adhu bahi. Okay, gammee wajji ta'uu barbaadda? Gammeen as mul'annaan anis nan mul'adha viidiyoo maal taate. Hoyi dammoo sodaa akkasiiti. Maal rakkoo qaba? Atumti bayi kan koo yoo barbaadani waraana osoo hin taane miseensa sanaanii. Koi anaa jechuu dhufte. Kenna waraana akkati hin taanetti si haasa'amaa beeki. Waraana akka hin taane osoo hin taane barsii himaa jira bar. Yoo atas baate si bahee si mul'isa barati dammoo waraana akka hin taane maal jechuudha koi. Kennaa ati konfideensii waraanummaa qabda moo hin qabdu? Konfideensii waraanaa yoo qabeete wanta beekuu qabdu bari yoo atas baate. Ayya konfideensii waraanaa osoo qabaatte wayin immoo osoo waraana taate ati konfideensii waraanummaa keetiin baate uummata kanatti ani kanaa jettee viidiyoo sekoondii 2 wayin daqiiqaa tokkoofi uummata agarsiista. Ilaali sun sirriidha bara. Ati na dhajijjoo. Konfideensii kiyaan deemi gammee konfideensii isaan deemtu osoo hin taane gammee bayii abala'uu bayii osoo hin taane atiin kun bayi ufa agarsiisa jedhamte. Maaltu na baasee baari'an daa'imman asiitiin asoo hojjirtama maal. Jechuun ati konfideensii gammee aan deemta moo konfideensii mataa kee aan deemta? Yegiddi ani inni na ajajeef wanti an bahu maali suuraan. Gammeen ila kanadha. Injiru wanti akkasii. Waraana gammeen isa kanadha. Ati immoo waraana bayi. Anillee sitti mul'isa suuraa maal taate. Yoo barbaade suura keemmoo argaa irra gammee waraana miti ati immoo waraana fakkaattee profaayila godhattee deemaa jirta yeroo baay'ee ijoolleen hundinuu akkati waraana hin taanetti si yaasa'u. Oromiffaa dhaga'aartaa? Abbee dhaga'u jirta miti mul'adhu siin jedheen yoo ati mul'atte nan mul'adha sii galee. Okay. Anaka kooti si baana falmiin gaggeessu dhiifama wajjini. Ayyee ati lalaali waraana Muzammii argalchi nama sirnaan Keessattuu gammee waraana siin jechaa waraana Maal ta'e gabe wanni kennaan maal ta'e? uummataa kennaan viidiyoo bahe malee an akka kooti naasa'u ijoolleen asirratti waliin mormaa turre akka isaan waraana hin taane namoota lama perfectly irra ga'eera beektaa Muzammii. Kenna. Oi. Kennaa kana jedhi Koi maayikii qabatu. Seenaa kan jedhamtu wayii sana isaan kun lamaan waraana akka hin taanetti haasa'ama. Deematu waraanaa miti.
Malasa sila magulo ummata gaafachuu dandeessa bar ummata bira wajji ta'aa haasawatti hin jiru. Video baa mesin annama video mbaa nimbuusa. Video baati walitti haasaa waan sila haasoitan.